wano innakum yawmal qiyamati mazima ddala mwenna ku lunaku lw'enkomerero inda rabbikum takhtasimuna mugenda kuddewa Allah wammwe gye muba mukayanira ensonga zammwe zonna zijja kuggwera mu kkooti ya Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن كذب على الله أني أسينغو بليازاماني ممن كذب على الله okusinga omuntu yalimba katonda nga mukyebekako kyatali Allah agamba sizaala nga yamugamba wazaala Allah amugamba siina mwana amugamba olina omwana ani asinga obulyazaamaanyi okusinga oyo alimbisa katonda nga katonda ayogera kirala naye amwogerako kirala wakadhaba bisidiki n'alimbisa amazima izjaahum kaseera nga amaze okugategeera gamujjidde alaysa fi jahannama maswan lilmukafirin alowooza mu jahannama tetuyinaayo bifo by'abakafiiri. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذين جاء بالصدق يزنا مزمن محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به نويا مكاكسزان يسوك يا أبو بكر نابرلا أولئك abantu abo هم المتقون ببات الله. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون بريبرا غبفنا بلي كنا كبيتازي عند ربهم ولكتون وابwe ذلك جزاء المحسنين يمبرا يا بالي بيسو برونجي كونسي. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي أمروا الله لبسانغلكو إبيبي باكولا كونسي وبوكريزا ببارغا ويجزيهم أجرهم أبسسلو بارونغو سمبيرا يا بمسيرا بأحسن الذي كانوا يعملون وبرونجو بسنغا نيتو تشباكولا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده وروز الله تصبر كما لذا قرآن مدوى محمد صلى الله عليه وسلم تيما لذا ويخوفونك بكتيسا بكانغا كانغا بالذين من دونه نبربارا بابتري الله nabagamba nti buno bwogerako bajja kukola ekibi waman yudlilillah omuntu katonda gwe yabuza fama lahu min hadi talina ayinza kumulungamya waman yahdillahu fama lahu min mudil alaysa allahu biazizin dhintiqam. waman yahdillahu omuntu katonda gwalungamiza fama lahu min mudil talina ayinza kumubuza alaysa allahu biazizin dhintiqami Allah siye wamaanyi oyo omuyitirivu w'okwesasuza. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم سنغوغ ساكوك ببوزا من خلق السماوات والأرض أن يكون القرنسي ليقولن بجك قدام الله أنت الله قل بقام أرأيتم جكر منبوري ما تدعون من دون الله بمسنز بتالي الله إن أرادني الله بضر سنغ الله جغر الزوم توانا هل هن كاشفات ضره بينزو كنت أساني بينزجاكو متوانا الله غايا غده بونتوكيكو أو أوبا أرادني يا رب رحمة الله ينغر الزو كساس لكو كججيندي هل هن ممسكات رحمتي بينزو كزيزاني بيزيزو كساس لكو أكاتنا نكتانتوكاكو قل حسبي الله بيبالي ميبيو كوانو كرو برونجين وغام ينزكاتون دمارا عليه يتوكل المتوكلون إلي الله بيسغمرا بطوفي بابا بيسغمرا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قل بقامبي يا عبادي يا قوم اعملوا على مكانتكم مكربوا اليوم كسنزيرانغا وايمير الدم انتجيراي إني عامل نانجي نيندا كروك سنزيرانغا وانتجدم
fasawfa ta'lamuna kiribadda kimulimanya nti mwali ku kikyamu. يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Man ya'tihi adhabun yukhzihi, yani Allah gwagenda okuleetera ekibonerezo kimuswaze, wayahillu alayhi kimutuleko adhabun muqimun ekibonerezo ekyolubeerera. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqq faman ihtada falinafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا مزنا في أنزلنا عليك الكتاب للناس توسع جولي كتاب كنو تتوالي رابانتو بالحق وبابولي أمزما قريمون فمن اهتدى ومنتو ينالي نغم فلنفسه وبرنغ مبغى سمو يبغى ومن ضل وياربنا فإنما يضل عليها رباب الزان وكبزوك وكوغندك سمو يبغى وما أنت عليهم بوكيل تولي وغندان وباروندورا بسمسا يغالا كريزا يغالا غانيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يويو يتوفى الأنفس أتيم يويو حين موتها مكسيرا كوكوبا كواشو سينغا كباكاتوسي. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس يويتي ميويو حين موتها مساويا جو يوكفا سينغي بيتوسي والتي لم تموت نيجي جتنا في الدلا في منامها nga jiri mutuloto wajo yakola ku programu y'okujijjamu ne jibeera nga jirina jiraze nga gw'owumudde. Fayumsiku allati qada alaiha bilmauti, akwatira yejo gyaba yageredde okufiirayo. Wayursilu al-ukhra, emirala n'agita ne gikomawo mu bibiri gyajo ila ajalin musamma, gisobole okumalayo akaseera kaja katongole. Inna fi dhalika mwebyo twogera la ayati mulimu ebyokulabirako n'okuyiga liqaumin eri abantu yatafakkaruna abalowooza. Omuntu bw'aba alowooza asobola bulungi nnyo okutegeera nti okwebaka kufaananira ddala okufa, kubanga omuntu asigala ng'ayina ebiyungo bye nga biramu bulungi naye nga tebikola nga bwe byali badde bikola. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadisi emu, innama an-nawmu akhul maut, mazima kwebaka muganda wa kufa. Obanga mu kiseera ky'okufa omwoyo bwe guba tegunnadda gwonna mu bulamba bwagwo eri omuntu ayeebase, enjawulo wakati enfaanana ye omufu yesinga amaanyi okusinga lwafaanana abalamu. Omuntu eyeebase pasenteegi y'abafu enfaanana ye mu kufaanana abafu afaanana abafu okusinga bwafaanana abalamu. Am ittakhadhu min duni llahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا الله سبحانه وتعالى agenda maaso ng'agamba bwe singa obanga osobodde okukyetegereza genda otunuulira omuntu eyeebase olabe asinga kufaanana balamu oba asinga kufaanana bafu. Kati omwoyo gwo Allah bw'aba aguggyeemu ng'omuntu yeebase, ekitundu ky'abaggyemu asobola okukikwatirayo ekitundu kya oluvannyuma na omuntu agenda okuva mu buliri nga yafudde oba seekyo n'agukomyawo gusobole okuba nga gutuuka ku kisanja kyakyo ekigere. Allah agamba amittakhadhu min duni llahi shufaa, nandi kibateekawo ebitali Katonda nga basuubira nti by'ebyokubawolereza. Kulu bagambe walau kanu la yamlikuuna shay'an, newankubadde nga mulaba tebirina kintu tebirina mugaso gwakubeera nti byo byennyini byeteekako omugaso, wala yaqilun, wadde okutegeera ebintu bye mwagala okuteekawo nti bye musinze bitali Allah tebirina kebirina mu bufuzi bwa nsi eno, wala yaqiluna, ate n'okutegeera tebitegeera bye mwagala bibawolereza. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'an lahu mulku as-samawati wal-ardi thumma ilayhi turja'un. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'an, bagamba okuwolereza kwonna kuli mu mikono gya Allah yakugaba. له ملك السماوات والأرض ياينو بفزي بغلو ننسي ثم إليه ترجعون جارج مجوك الدا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله أبانت ببولي ذنك كتوندا يجدواكو وحده مبومو
ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wala emitima gy'abo abatakkiriza akhira nga tebaagala kuwulira bintu bya Allah. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, naye bwe boogera ku by'okusamira balubaali nti tugende tusamire egindi, idha hum yastabshiruna, ogenda okulaba nga bonna basanyufu. Omusajja akwata mukazi we n'abaana be n'abazzukulu n'abajjwa n'ateekamu ne ssente ebyokusamira babijjumbira bibasanyusa. Naye ebya Allah bekuba byakuzimba mizikiti, byakubeera nti bazimba amasomero g'eddiini, ebyo bibeesisiwaza ne bagamba twakoowa. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى قامبي قل بقامبي اللهم أي الله فاطر السماوات والأرض يتون دقرننسي عالم الغيب أمني بياما إبتالي وكنا ما سوغا فنغا بانتو والشهادة نامنيا إبي بتلابكنا ما سوغا فنغا بانتو أنت تحكم بين عبادك قوغين دو كرامولا وكتوا بدو فيما كانوا فيه يختلفون ويبايا وكنانغا ممبرام وينسين. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا سنغا بالبيرا بالنا باليازاماني nga basobodde okuba n'obuyinza obubeera n'ebintu ebyensi eno ma fil ardi jami'an, byonna ebiri mu nsi wano nga babirinako obuyinza, wa mithlahu ma'ahu, ng'obagattideko n'ebibifaanana nabyo nga biri mu buyinza bwabwe, laftadaw bihi, baali biwaddeyo babeere nga beenunula nabyo, min su'il adhabi, ku bubi bw'ekibonerezo kye bali babalabye yawma alqiyama, wa bada lahum min Allahi, bagenda kwolesebwa okuva Allah aboleke malam yakunu yahtasibuna, bye baali batasuubira nti bali biraba. kyobulamu aya emu yagamba nti omuntu aliyebuuza nti mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabo kya kika ki kino ekitaleseeyo ekinene n'ekitono nga kyonna kyakiwandiika. bye baali batasuubira Allah agenda kubibalaga, n'ebyo bye baali basuubira nabyo agenda bibalaga. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. wabada lahum sayiati ma kasabu, bagenda kulagibwa buli kibi kyekyo kye baakola. wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una, kigenda kubeetulula ekibonerezo kyebyo bye baalinga baliko nga bajerega. ebintu bye baajereganga ebibonerezo byabo bagenda kubifuna. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا مس الإنسان الضر سنغوم فابافنيا كبي دعانا تكوولا ngaalaajana ثم oluvannyuma idha khawwalnahu ni'matan minna, bwe tukikyusa ekibadde ekibi ne kifuuka kyengera okuva gye tuli, qaala agamba innama utiituhu ala ilmin, nti ekyo nkifunye lwa kutetenkanya kwange na kupulaninga awamu n'amagezi gange amangi. bal wabula hiya fitna, ne yeerabira nti tumusudde mu kigezo. walakinna aktharahum la ya'lamuuna, naye abantu abasinga tebakimanyi nti okukujja mu mbeera embi okukuzza mu nnungi nti ekyo kigezo. Allah ayagala laba oneeyisa otya, onajjukira abantu abali mu mbeera nga gy'obaddemu oba toobajjukire, onoogayita magezi go oba si magezi, so nga n'oli wali ogayina. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم باب يوغر الدبكارون أباسوك منسمنه فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نيتبيا بيانبا إبيبيو النبي بابا كسانغ الله نيزي. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم سيئات ما كسبوا بافنانغ مصيبة جبيبي باكولانغ والذين ظلموا من هؤلاء إن يا باليا زمان موابو أبيسو بكون سكنو سيصيبهم سيئات ما كسبوا بلندي مصيبة جريبا موبي باكولا
wama hum bimu'jizina ate balowooza nti balitulemesa. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلم abantu bamanyi أن الله يبسط الرزق الله yagaziriza riziki liman yashau kuyo gwaba yagadde wayaqdiru atumulala namupimire yentonotono. Inna fi dhalika mazima mwekyo mulimu la ayati nebyokuyiga lya qaumi yu'minun eri abantu abayinza okuba abakkiriza. Omuntu bw'abeera omukkiriza amanya nti kana akatono alhamdulillah Allah ke yampa. Bw'abeera omukkiriza amanya nti Allah ateekateeka ebintu ng'ayawula amadaala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Kulu bagambe ya ibadi alladhina asrafu abaddu banga abayonona ne muyitawe mwandikomye ala anfusihim nganammwe kumyoyoga mwe mukikakasa nti muli bonoonyi nnyo. La taknatu min rahmatillahi temukutukanga n'okusuubira nti Katonda asobola okubasonyiwa n'abassaako okusaasira kwe. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yasonyiwa ebyonoono byonna. Innahu huwa al-ghafuru rahimu Allah yemusonyiira omusaasizi. Kobeere ng'okoze ebibi ebyenkana wajjukira nti Allah tayinza kulemwa kusaasira. Ngama hadithi bwe mujjukira omusajja yatta abantu 99 n'ayongerako omu oluvannyuma Allah yamusaasira kubanga yeenenya. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Wanibu ila rabbikum mwenenyenga mudde wa Katonda wammwe buli amanyi nti mukozi wa kibi. Wa aslimu lahu era muje mulukukira amateeka ge mubeerenga byayagala byemukola. Min qabli an ya'tiyakumul adhabu ng'ekibonerezo tannaba kukibaleetera. Thumma la tunsarun oluvannyuma ate temujja kutaasibwa ng'ayingiddewo. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Wattabi'u mugoberere ahsana ma unzila ilaykum ebirungi bye tusizza gye muli min rabbikum kubanga bivudde wa Katonda wammwe min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan tunaba kuleetera kibonerezo kubatuukako kigwawo nti mangu bwekite ekigendo gwawo mu bwangu wa antum la tash'urun nga nammwe temukibaddeeko nteekateeka nti kijja. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس n'omwoyo gw'omuntu kugenda kugamba ng'amaze okutuuka mu kibonerezo ya hasrata nga zinsanze ala ma farrattu fi jambillahi olw'okwejabaata kwenneejabaata ku ddiini ya Allah nembulako kenneekoleddewo. Wa in kuntum lamina sakhirin era nga mbutuufu mbadde mu bantu abajereza abajerega eddiini ya Allah. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Aw taqula omuntu ayinza okwogera kimu ku bino law anna Allah hadani singa Katonda nange yali annuŋŋamizza nga bagundi lakuntu minal muttaqina nandibadde mu batya Allah. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Aw taqula oba omuntu aliyogera hina tara al-adhaba ng'amaze okulaba ku kibonerezo law anna li karratan singa nnyina engeri gye nsirayo ku bulamu bw'ensi buno فأكون من المحسنين نمبر مبانتو باغندو كويسو بروني. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. bala weewaawo byonna tubiwulira kati jaatka ayati amateeka gaffe baaba gakutuukako fakadhabta biha n'ogalimbisa n'okitwala nti si nsonga wastakbarta ne weekuluntaza ne weeraga nti oli wa kitalo wakunta min alkafirin ne buwunzika ng'ofudde oli mukafiiri byonna byolaaja natubiwulira naye tebiggasa. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
wa yauma alqiyamati olunaku lw'enkomerero tara alladhina kadhabu ala allahi ogenda kulaba abantu abatemerera katonda obulimba wujuhuhum muswadda nga feesi zaabwe ziddugadde akabonero akalaga nti bigenda kuba birungi gye bali alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin mu jahannama mulowooza teriyo bifo by'abakafiri mutakabbirina abeekulungi وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا الله agenda kuwonya abo abamutya bimafazatihim ngabawa ebintu by'okwesiima kwabwe nga yejjana laaba yamassuhum suu nga tewali kabi kagenda kubatuukako wala hum yahzanuuna ate tebagenda kunakuwala omuntu agenda kunakuwala alibeera mujja n'okulaba ng'abaana be bali mu muliro oba mukazi we bazadde be Allah agenda kukamujjamu akabanakuwalira yabeere ng'ali mu masanyu ge nga bali ku byabwe Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ye mutonzi wa buli kintu wa huwa ala kulli shay'in wakil ku buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ye mukumi waakyo lahu maqalidu as-samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض يا ينبي اسمر الزبير أقام ونكا جنسين القلو والذين كفروا يا بتكرز بآيات الله متكا الله أولئك هم الخاسرون بجاكو بيركروسي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل باgambe afaghaira allahi ta'muruni bannanga atali allah mmwe gwe mundagira a'budu mbere nga nsinza ayyuhal jahilun basirumwe ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك ngati watu mwaddaji ndio bubaka wa ila alladhina min qablika naba abakusoka onabo abubawa netubagamba nti la in ashrakta gwe nabbi waffibuni nyigira mukusamira nokola shiriki la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna gigenda kusazibwamu ne wegiriba mirungi gitya kasagiribeera nga gituuse waffe nga tewiininya shiriki yenna yakolebwa togenda kukwatamu wala takunanna min alkhasirin ogenda kubeeramu abo ab'okufirwa balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin balillahu fa'bud sinza katonda yekka wamma wa kun min ash-shakirin obeeremu abo abeebaza katonda kyakuwadde okyebaze bwe kuba kusaddaako osaddaakeko ensonga lwaki tusaddaaka ku bye tulina nga tubasomesa wama qadaru llaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma alqiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wama qadaru llaha haqqa qadrihi abantu tebageraageranya kitiibwa kya Allah mbukakafu bwa kukigeraageranya kukijjayo singa bakitegeera baali badde bakola ekisaanidde ku saidi ya Allah wal ardu jami'an qabdatuhu ensi yonna katonda agenda kugissa mu lubatu lwe ku lunaku lw'enkomerero agikwate mu lubatu lw'ebeere nga bw'okwata akatunda akazungu wa yawma alqiyamati ku lunaku lw'enkomerero wasamawatu matwiyatun biyaminihi ate omukono gwo ogwa ddyo gwe gubeere nga gukola mulimu gwa kuzingazinga ggulu kubeera nti alizinga nga bw'ozinga omukeeka eggulu zonna Allah agenda kuddira omukono gwo ogwa ddyo abeere nga azizinga n'omukono gwe gumu zonna azizinga nga bw'ozinga omukeeka aziteeka wali so nga nti nsi yaffe netweyagaza yonna agiteeke mu kibatu kyenga gwe bw'oyinza okuggaliramu empafu ekyakkono subhanahu erinnya lye litukuzibwe wa ta'ala n'ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushrikuuna okwawukana n'ebyo bye bamugattako abamutamutegeera abasami ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور ngombe erifuuyibwa ng'olunaku lutuuse fasayika bigenda gwa wansi byonna biffe man fi samawati wa man fi al-ardi ebiri mu ggulu eyo n'ebiribeera mu nsi muno illa man sha Allah okujjako katonda kyali baataddeko okwagala kwe thumma nufikha fihi ukhra bwaliyitawo ebbanga ate bafuuwa omulundi omulala faidha hum qiyamun baligenda okwesanga abantu yanzurun nga bali kungulu bamoga batunula وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق
الحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض إنسيجين كبيران إفنا يكايكنا بنور ربها وريكتانغالا كاتوندا كيكيربا كيكولو بودوبو ووضع الكتاب بل تتيراوي بتابو بيافي وجيء بالنبيين بسوك بل يتبع النبي ببسم الديرو والشهداء نابا بافر ذين تلوز الدين ببال سوكاو وقضي بينهم بالحق بل مريوا كتيوا وينغ بل مريوا مزمانغ نفتولابا وهم لا يظلمون غتبالي أزامان يزد ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس بليمو يوكبس سورة مسيرة ما عملت نغبي غاكورا كنسيكونو وهو أعلم بما يفعلون سنغاتي الله ياسنغنوك من يبي باكورا كباي بسنغة توابيرا بيرادا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا bagenda kusindiikirizibwa babatakiriza ila jahannama ngisawe tuse batwala mu jahannama zumaranga babatwalira mu bibinja hatta okutuusa idha ja'uha bwe balijja ku jahannama futihati abwabuha gigenda kugulibwawo emiryango gya jahannama waqala lahum khazanatuha bali bagamba bakuuma jahannama alam ya'tikum rusulun minkum temwafunayo batiisa babaka babatiisa okuva mu mmwe yatiluna alaykum ayati rabbikum nga babasomera amateeka ga katonda nga bw'ayagala ensi etambule wayunzirunakum liqaa yawmikum hadha nga babatiisa ensisinkano y'olunaku luno temwakifunako kaalu bagenda gamba bala weewaawo twalabanga bawalimu ne bamaseeka nga babitusomera walakinna yahaqqat kalimatul adhabu ekigambo ky'okutubonereza kyali kyatukakatako dda alal kafirina ku bakafiri era naffe twafa tuli bakafiri qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل babagabe bamalayika udkhulu kale muyingire abwaba jahannama emiryango gya jahannama khalidina fiha nga mugenda kubeera mujjo na luli fabisa mathwa almutakabbirina kifo kibi nnyo eri abeekuluntazanga wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا bagenda kutwalibwa mu ngeri y'ekitiibwa abaatya Allah taqaw rabbahum abaatya katonda waabwe ila aljannati babatwalira mu jjana zumaranga nabo babatwala mu bibinja hatta idha ja'uha okutuusa bwe balibeera nga bazze ejjana weeri wafutihati abwabuha neggulibwawo emiryango gyayo waqala lahum khazanatuha baligenda okugamba abantu abo abakuuma ejjana nga babagamba salaamun alaykum tusanyusa obbalaba tibtum mwebale kukola Allah byayagala fadkhuluha muyingire mu jjana wano khalidina si yakufulumamu وقالوا bagenda kugamba mu kwebaza alhamdulillah twebaza Allah alladhi sadaqana wa'dahu yatukakasizza endagaano ye kubanga tatuyiye wa awrathana al-ardha yatuteeka mu nsi ne tugisikira natabawa min al-jannati tusobole okweyagalira mu jjana haythu nasaawo nawe tuba twagala fanima ajru al-amilin mpeera nnungi nnyo gy'asasudde abaakola watara al-malaikata awo tutwe ku saidi y'abamalayika watara al-malaikata ogenda kulaba zimalayika حافين غزي برونغولود من حول العرش مبلغ عرش يا الله يسبحون بحمد ربهم غبتين درزمتين دوغا كتوندا واوي وقضي بينهم بالحق الساوي كبل مري وقتي ومزما وقيل الحمد لله رب العالمين ابو بوغي تيغامو تشيمونغا بيبازانتم كما يبازو يومرزو بيتونde آمين